Dobar dan, moje ime je Lovro, ispred nas nalazi se Golf 8 2024. godište sa 2.0 motorom koji ima 85 kW, odnosno 116 konja. Vozilo ima prijeđih 43.027 km i dolazi u opremi Life. Od opreme izdvajamo prednje senzore, LED farove, aluminijske naplatke i parkirne senzore strage. Što se tiče same unutrašnjosti, ono izgleda ovako. Tu je naslon za ruku, automatski klima uređaj, dodirni ekran, kožni volan sa komandama i digitalna instrument ploča. Što se tiče stražne klupe, ono izgleda ovako. A tu su dodatni USB priključci i naslon za ruku. I za kraj prdežni prostor vozila koji izgleda ovako. Za više informacije o vozilu, probnoj vožnji, jamstvu, otkupu vašeg vozila na načinima financiranja, obratite nam se u našu nadležnu poslovnicu i nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.